是米 Bible 咋了？这个里边阿九咋？俺不在一个目的啊，考到那是米 dictionary 个哈子呢？阿祖来边办个么 Bible 阿天来叫了个了，阿咋地不过户古罗是么叫了呢？kami akite ikibebani iringulo shareb namu simi dictionary la phemokela ya bible hibolo ya akibna shana ingere ngono shilwaye simi dictionary pa nam la vema sagyu igona akoto shani idage simna bible hibo awala kitagyu hu wovekulo no good news lana pegde tiegono mla legulo no ishina english standard version lana pegde the original text tipo pivila ayu ike english lage azakta ike ho simsala azakta ye tipo ma apipi gashi kumsagul vegemu higma ye bible kta kingjo alhoza wovegyu kadonekin nechrt march zowotsinla simirla ayekul ambemk zehekzbzina simi baptist church unity village lana Ningwa akagaptashe and the Bible language bohu she say. Dile akitu Reverend Aheto Sema. Pana Bible Society of India la translation advisor shage. Pana akagamse zikuno simia ampia ake namkupung hone shiva. Ipo ampia ake he good news lana pek de go no mala legyu tipo pesse irani. De nglo na nyung rikitla ikurima sai. And Shilwaye English Standard Version original text prilo ye nglono tilge boy be akam sis ye nglono ningwa tipo kiklana English Standard Version tipo hu lubza ata tlehina big this is irani Bible hubo mlange nglono Bible Society of India sas otukto ma aggza shi rebz Memorandum of Understanding re ambe gtlano pungdolom la khingyushi Tisha Hatai, Ikemibo, Gubnas, Atasik Pamas, Ayusik Tamas, Ayuranglo, and Pecha Kilwebsna, Tishanam Lassi Rani. Ning Catholic in the Chiritalana Bible Kumla Hutu, Ishik Shakayo Dolo, Semi Literature Board as Kabzna, Tishana Ata, Q Shabnam Pectena, he Mlassi Rani. Bible him Lakigulo. Here kungalana vekit bzna kum sajib shani ibkyuk mo gemutim nam lagyu kiwana shipping gyo agilvi idagim laveb namu printing press lana ge gamlo na tiboko kagu kumlam ni thange tiboko shipping gyo agilvi te gamlo na agkumsa agyu ye akesh bes bible kumlam qolaw bz tiboko hujug delnani bible la Ajeko takiye noun dipol ne atolol ne istibe ige diye kadonikin ne jibun agasın tacıla tilhılana SLB'na simyegla aşla onla ampem kımçı kusubzına akıgıpza şey ibu Bible'la ajagyo atol ne istibe dilehi akoto şeyi Reverend Dr. Yehevi Jimono moy shi sagepa ne Bible'la ata sevengelishi sahiba ne ko ramu tlehi malaki so malachi shnya akan so achan shnya jericho so jericho shnya istipe ikemu ya akona khata gut bol masai ibzina khatavez bu kiu angena bol lingishive de ramulo no semi baptist convention semi regla pastrim gams October khila kadonikin nechratsin logusubz simneshi khatavani ket gamlona Bible ishneshva o aja atolneshva ikerno wekishi pinjabge sima akona khatavage ono ningo plani bi gemtsna aube khebzna Bible hibo mlas irepani Bible hibo mlakyuye simyegla ayekuljelik tsik khabz simi literature board sas khanamla bepani Ige tibawla gila akitu Dr. Hokshe yipto pana SLB le chairman shichege pana mlasisi yebe pani tibo golo Reverend Dr. Yehevi Jimo azu pana Bible mlasisi iregu idagini golo ishiktolo mlasisi gani akitu Reverend Dr. Yevito Jimo
Baya Bible Kumlashis, a Kimi Shenyung Wolokahava. Reverend Dr. Vitoi Kapo, Baya Yung Bible Kumlala, Mlasase Rani. Reverend Dr. Joshua Rochil, Baya Aizitona Akeshit, Panas Hoship Gona Yung Wola Ashakaktolom Lasase. Dr. Keho Yepto, Baya NCRSina Papubs Yung Wolo Mlasase Rani. Dr. Hutom Sema, He Yung Wolo Bible Mlasase Rani. Reverend Dr. Pogoto Sema, Abotulno Ishiktolo Yung Wolo Bible Mlasase Rani. Inoli Rovli Achumi, Abotulno Ishiktolo Yung Wolo Bible Mlasase Rani. Inoshito Ho Kiho. Baya editor Shibzen Yung Wolo Ere, Ikemida Akirti Puklamas Akir, Unglono Baya Puva. Reverend Father Solomon, Baya Roman Catholic Kono Pubzin Yung Wolo Mlasase Ere. Inotol Ho Chishi, Baya Yung Wolo Bible Kumlahi Mlasase Erani. Reverend Dr. Kahovi Shohek, He Kabzin Yung Tishim Mlasase Erani. Can you Ayakuljilk? Tuk Kabz Mlasase Erani. And Itaka Ashakau Hataye, Semi Literature Board Mo, Semi Bible Editorial Board Mo Ishina. Marsh kini Catholic in Mukutsu Holono, check Yelana Akoshi, Guptabzina. Bible la, Kiwana sick Pagabishik take a pie higher. The Boko Pes, Pastor Mkotzbz, Pastor Mkovechono, Executive Secretary SBC Louds Bube, SBC Bible Society of India Sasa, Gilegushana, Q Shigebushangana, Itu ne, Ipi. Dishin yung Kupza Bange, Dina Ashak.